Ndabasuhuje mbaha ikaze mwebwe mwese mukomeje kudukurikira twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye ibihugu byose mwamuherereyemo aho uri hose rwose tuguhaye ikaze nizera ko wamaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha igifaransa kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse mu bambere. Murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kugenda bihindagurika umwanya ku mwanya. Hari inkuru itari nziza ku barwanyi ba AFC M23 imaze kutugeraho aka kanya nje kubwira uko byifashe nuko byagenze ese byabereye hehe. Na makuru rwose atari meza ku bakunda ma 23. Ikindi rero nuko tuza kugaruka ku byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Jules Banza Mulambwe ndetse n'uwitwa Jean-Jacques Purusi ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo umaze iminsi mu nama za hato na hato afatanyije na FDLR n'abasirikare ba FARDC ariko cyane bakorera muri Kivu y'Amajyepfo n'abandi bafatanya ibikorwa mu kurwanya ma 23. Nibyo tuza kugarukaho ariko turagaruka ku makuru mashya ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'andi makuru avugwa mu karere. Hanyuma tunagaruke kubirebana n'intambara iri kubera mu Burasirazuba bwo hagati. Ni ukuvuga intambara ikomeje guhanganisha Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel nyine bahangana n'igisirikare cya Iran. Ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Ubu noneho hari igikorwa kidasanzwe Amerika yongeye gukora nyuma yo ku munsi w'ejo yishe undi muyobozi ukomeye muri Iran. Noneho Amerika yongeye gukora ikindi gikorwa gihambaye ku buryo ibintu byateye ubwoba isi cyangwa se abantu batandukanye bavuga bati intambara uko bari kubivuga koko igiye kuba yavamo intambara ya gatatu y'isi. Mbaha ikaze rero nitwa Isaac Neza. Reka twinjire muri aya makuru. Mu ntara Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana amakuru yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abagifasha bari kugenda bakaza imyiteguro yuko bashaka guhangana na ma 23. Ejo bundi mwarabyumvise habaye inama yabereye mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura ndetse amakuru atugeraho yibanga yabacitse akajya hanze yavugaga yuko witwa General Omega wo muri FDLR uyu mugabo yigeze kubikwa cyane mu gihe M23 afataga umujyi wa Goma ndetse rwose ashira amezi arenga 5 abantu bavuga bati ashobora kuba yapfuye ashobora kuba ariho ariko kugeza uyu munsi amakuru agaragaza ko uyu mugabo yaba agihari ndetse rero bikavuga ko muri iyo nama aberaga i Bujumbura ejo bundi yari arimo rwose atangamo ibitekerezo bigira hamwe uburyo bakikiza ngo M23 n'ibindi bikorwa byabo ndetse rwose harimo n'imyitozo gukaza imyitozo ibera mu ishyamba rya Kibira ni hafi y'umupaka w'u Rwanda. Iri shyamba bakomeje kugenda biziringamo cyangwa se bakoreramo imyitozo bafatanyamo cyane n'imitwe ishamikiye kuri FDLR ndetse rwose mu myaka ishize umutwe witwa FRN wari uhagarikiwe cyangwa se urimo abayobozi barimo nka ba Rusesabagina wagabye ibitero mu Rwanda uhungabanya umutekano w'abaturage mu ntara y'Amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibintu u Rwanda rwagiye rwamagana ruvuga ko iyi mitwe nta kindi gamije usibye guhungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage. Kuva icyo gihe uyu mutwe abaye nkaho ugenda usenyagurika ariko bivuga ko bagiye bakorana na FDLR. Ni nabwo rero hagiye humvikana ko nyuma y'ibyo habayeho ko igisirikare cy'u Burundi kuva ubundi batangira gukorana mu Burasirazuba bwa Kongo barwanya ma 23 banatangiye gukorana bakora imyitozo mu ishyamba rya Kibira. Aho rero bikavuga ko harimo n'ubufatanye bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu bijyanye n'imyitozo n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Iryo shyamba rero bakakomeje no kugenda bari kubitirwamo n'inkuba itagira amazi nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma inama heruka i Bujumbura bivuga ko yarimo abarimo Jean-Jacques Purusi no guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse akaba ari kumwe na General Omega wa FDLR n'abandi basirikare mu FDNB cyangwa se mu gisirikare cy'u Burundi mu nama zigamije kurebera hamwe uburyo ki bakomeza kurwanya M23 n'ibindi bikorwa basanzwe bahuriramo. Ibyo rero kandi bikaba byarigiraga hamwe n'uburyo ki baje bakorana no kuvuga ngo ingabo zishaka guhunga ziva muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe wenda urugamba rwabakomeranye bakajya i Bujumbura no mu gihe bashaka gukora deployment cyangwa se kuzana izindi ngabo nshya ku rugamba zikaba zava zimwe i Bujumbura n'ibindi birwanisho kuko n'ubundi byagiye bivuga yuko mu ndege ziri kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane nk'iminembwe harimo n'izituruka i Bujumbura zikaza ahangaha
muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero Jean Jacques Purusi n'abandi basirikare bo muri Kivu y'Amajyepfo bitanzwemo itegeko cyangwa se nyine bigizwemo uruhare na General Jules Mbanza Mwilambwe, umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Habaye ngo indi nama nyuma y'iyo y'Ibujumbura, habindi yabereye muri Kivu y'Amajyepfo Uvira, igamije kugira ngo bakomeze bigira hamwe uburyo ki bakomeza kugenda bitegura kurwanya M23 no kwirandura ngo mu bice yagiye ifata bigiye bitandukanye. Ibyo rero ntabwo turamenya nyirizina icyavuye muri iyo nama yaba yabaye. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho. Uyu Jean Jacques Purusi ndetse n'umuyobozi w'ingabo muri Kivu y'Amajyepfo bivuga ko ubundi kubera batizeye umutekano wabo, bavuga bati M23 isaha yadukandagiraho, kuko nubwo yari kuyu mujyi wa Uvira ikanawurekura ku bushake ndetse n'impamvu za politike, bivugwa yuko M23 n'ubundi kubera iri hafi ahangaha abasirikare ba FARDC n'abandi bayobozi bakomakomeye ntabwo baryama ngo basinzire. Bityo rero uyu Purusi ndetse n'uyu muyobozi w'ingabo ahangaha bakabanga kenshi baba bibereye Bujumbura, bakitwirikira ijoro bagaruka ahangaha muri Uvira. Bivuze iki rero? Bivuze ko ibi bikomeje kugenda bizamura ubukana bw'urugamba, kubera ko hari n'ibice M23 ikomeje kugenda ivamo. Bimwe bikavuga ko yabiri gushaka kuzana imbaraga ahangaha, ariko nanone bamwe bakavuga bati M23 wasanga ari impamvu za politike zifite imbaraga ziri kugenda zibizamo, cyangwa se n'ubundi bugambanyi kuri M23. Reka ndetse tujya no kuri iyi nkuru. Navuga ko ari inkuru itari nziza nkuko natangiye mbibabwira ntangira aya makuru, kubera ko M23 ejo bundi twabwiraga yuko iri kuva mu bice bya Rubero, ndetse rwose bakahava ku bwinshi bagaragara mu mihanda bikoreye ibikoresho byabo, bikoreye bafite ibirwanisho, ndetse rwose bafashe kimwe kinini n'igitoya cyose bava mu bice bya za Rubero, mu bice bafashe biyushya kuya, mu bice bafashe rwose babanje kumena amaraso bamwe muri bo, nkuko mwagiye mukurikira ibyabereye za Mambasa, mwagiye mukurikira rwose byagiye bibera mu bice bitandukanye byo hariya Rubero, ariko uburyo bari kuhava bamwe akavuga yuko byaba birimo ikindi kintu kandi kitari cyiza. Aha rero hari indi nkuru igaragaza yuko hari urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 rwagaragaye mu ijoro ryakeye mu duce twinshi two muri teritwari noneho ya Warikare. Nyuma ya Rubero mu bice birenga 8, ubu noneho bari kugenda bava mu duce twinshi two muri teritwari ya Warikare. Iyi teritwari ya Warikare inaherukamo imirwano M23 igongana cyangwa se ikubitana cyane na FDLR, kubera ko FDLR iri mu biganje cyane hariya Warikare mu mashyamba yaho, nyuma y'uko M23 ibashushubikanyije ikabavana Rucuru, ikabavana Masisi, ikabavana mu bindi bice bitandukanye aho barwaniraga ikabyigarurira. Ahantu bahungiye na ahantu higanjemo amashyamba, harimo n'ahangaha Warikare. Ejo bundi rero mu minsi ishize habaye isibaniro M23 rwose ikubitana cyane mu duce turimo za Kanuni, mwarabyumvise, mu bice turimo za hariya muri groupement ya Ikobo. Aha baraharwaniye bikomeye cyane. Ubu rero M23 yagaragaye bava mu bice bitandukanye ahangaha mu bice twinshi two muri teritwari ya Warikare iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, nkuko nyine nabikubwiye cyane mu bice birimo Minjenje na Peti muri groupement ya Kisimba no muri Kanune muri groupement ya Ikobo. Aha neza naheruka kubera imirwano. Utu duce kandi M23 mu bihe byashize ubwo yafataga ibice byinshi muri Masisi, ikabifata muri Rubero, ikabifata muri Nyiragongo, ndetse iganafata ari nabwo nyuma yaho yafataga umujyi wa Goma, ni nabwo yafashe bino bice byo muri groupement ya Kisimba. Aha za Minjenje, za Mpeti, za groupement hanyine muri groupement ya Kisimba rwose nibwo yagendaga ihafata, ariko minsi ishize mwumvise ibyahabereye. Aha rero bakaba amakuru agaragaza ko bamaze kuhava, ndetse rwose inkuru yarinze natangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibyegamiye kuri leta. Ubu nk'ikinyamakuru Actualité.cd nacyo cyabitangaje kivuga ko hari urugendo rwa mbere rw'abarwanyi ba M23 n'ibikoresho byabo bagaragaye mu mihanda mu mirongo miremire cyane bava Iminjenje na Mpeti mu gace ka Banakindi. Hanyuma ngo Ikalembe abatangabuhamya cyangwa se abatanze amakuru abaturage baturiye hafi aho bavuze ko ngo babonye abarwanyi ba M23 bagenda bamwe mu modoka abandi n'amaguru. Amakuru ava mu nzego z'umutekano n'inzego z'ubutegetsi za Repubulika Demokarasi ya Kongo ngaremeza ko ngo akongo koko ngari byo ngo abarwanyi ba M23 ngo bavuye muri utu duce. Gusa icyo nakubwira cyo tutaranasoza iyi nkuru nuko M23 itaragira ikitangaza kugendanye n'uduce iri kugenda ivamo, haba ahiheruka
iheruka kuva i Lubero, haba ahangaha Walikare, haba ibivugwa yuko ngo na Lubero ngo na Rubaya ngo babiri gusubira inyuma, byose ntacyo irabitangazaho. Bikaba rero nk'uko binasesengurwa na bamwe binashoboka yuko yaba ari le plus stratégique cyangwa se uburyo bwo gusubira inyuma, ariko nyine ugamije kugira ngo witware neza mu mirwano urimo, ujye gushyira imbaraga ahantu runaka, cyangwa se usubira inyuma ubanza witaze uzaze gukora igikorwa gikomeye cyane mu minsi iri imbere. Hanyuma rero uku kwikura cyangwa se kwimura ingabo kwavuzwe no muri Kanone muri groupement ya Ikobo, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze nk'iz'umutekano abivuga. Inyeshyamba za M23 zikaba zavuye muri uyu mujyi nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo zerekeza Miriki mu gace kegeranye na Lubero, aho AFC M23 yahereye ivana ingabo mu bice bimwe na bimwe mu minsi ishize. Ahangaha Lubero ho bivuga yuko ngizi ngabo yazihavanye ikazijyana ahitwa Kanyabayonga. Kanyabayonga 2025 mu ntangiriro, murabizi urugamba rwahabereye ubwo M23 yahavanaga FDLR, nyuma yuko ibavanye ahitwa za Rwindi, nyuma yuko ibavanye ahitwa za Nyanzare, nyuma yuko rwose bayivanye mu bice bigiye bitandukanye byegereye ishyamba rya hariya nyine muri Rucuru, aho nibwo rwose yakoze imirwano ikomeye cyane. Kanyabayonga habereye isibaniro irindi hafata, niho rero ngo yabiri kugenda ishyira izi ngabo, aba rero bandi nanone ikaba yabashyize ahegeranye n'ahanga. Rero urumva ko ibintu bidakomeje koroha na gatoya rwose hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyangwa se ni inkuru itari gushimisha abakunda M23, bavuga yuko ibingibi bishobora no kugaragaza imbaraga nkeya, nubwo bataramenya neza niba M23 yabiri gusubira inyuma ari uburyo kugira ngo ari ukugendera kure ibice nk'uko byagiye byifuzwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Kandi hakaba amakuru agaragaza yuko abayobozi muri leta ya Kongo bari gukora ingendo za hato na hato, bajya muri Amerika, bajya mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, bajya gusaba kamahanga yashyira igitutu kuri AFC M23 kugira ngo irekure ibice yagiye ifata, hasubiremo ubugenzuzi ngo bwa leta. Mwana byumvisa yuko mu byatangajwe byavuye mu bihugu biri muri Loni ngo bari gusaba yuko ngo M23 ngo yarekura ibice yafashe ngo yaba ari inzira nziza. Ibyo rero bigahura n'ibyo bamwe bari kuvuga ko AFC M23 yaba iri kugenda igambanirwa buhoro, bityo rero n'intego zayo cyangwa se ibyo irwanira impindura amatwara yayo ikaba yaba iri gucika intege. Nuko nguko rero ibintu byifashe, gusa ikiriho cyo nubwo bimeze bityo, amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umujyi wa Uvira aravuga yuko ingabo za leta n'abazifasha barimo FDLR barimo Abarundi ngo baba bari kugenda batitira cyangwa se bagira ubwoba bw'ibijyanye n'imyiteguro yabo, kubera ko M23 ngahangaha ho ihagaze bwuma rwose. Reka twigire mu yandi makuru ari kuvugwa mu karere, ahubwo tuze mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda, Minisiteri y'Ingabo hamwe n'ingabo z'u Rwanda RDF bakiriye abahagarariye mu Rwanda inyungu za gisirikare defense attaché, nk'uko nyine babita defense attaché, mu kiganiro ku mutekano cyabereye ku Kacyiru ku cyicaro gikuru cy'ingabo cyabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo ku Kimihurura, ntabwo ari Kacyiru mubarire. Hanyuma rero abitabiriye ibi biganiro bagejejweho ikiganiro ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda n'uwo mu karere muri rusange, ndetse n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano by'umuryango w'abibumbye no mu butumwa bw'amahoro bushingiye ku mikoranire ya gisirikare hagati y'ibihugu. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye iki kiganiro, Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, yagaragaje ko ibiganiro bisanzwe biba buri gihe ari urubuga rwiza rwihariye kandi rufite akamaro mu guteza imbere ibiganiro byubaka kandi byeruye ku bijyanye n'umutekano mu karere no ku rwego rw'isi. Mu magambo rero akaba yagize ati, uru rubuga rufite akamaro kanini cyane muri iki gihe isi irimo kunyura mu bihe bikomeye mu by'umutekano. Hirya no hino ku isi amakimbirane ariyongera, ubufatanye bw'ibihugu burageragezwa, kandi amategeko mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibihugu ari gushyirwaho igitutu kitigeze kibaho mbere. Muri ibihe rero ubufatanye bwimbitse kandi bwubaka ni ingenzi cyane mu rwego rw'inyungu rusange. Hanyuma rero akaba ari General Karuretwa atangazaga ibyo nyuma y'ibiganiro binyuranye n'igihe cyo
kunyurana ibitekerezo. Umuyobozi w'abahagarariye ibihugu mu bya gisirikare Brigadier General Mohamed Bigani Yusuf Mohamed uhagarariye Repubulika ya Sudani mu Rwanda yashimiye uko ikiganiro cyagenze. We yanavuze yuko cyari ingirakamaro cyane kandi gitanga amakuru ahagije, bityo ko ari ikiganiro cy'ingenzi kigomba gutanga umusaruro mu bihe biri imbere nk'uko yagiye abitangaza. Hanyuma rero kandi nanone yagize ati turashimira umwanya mwafashe mutugezaho ishusho rusange y'umutekano uriho ubu haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Anongeraho ko u Rwanda ari igihugu kirangwa n'umutekano kandi ibyo ari byo kwishimira. Iki gikorwa rero kitabiriwe n'abahagarariye ibihugu 36 baturutse mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye birimo Angola, Brazil, Botswana, Ubushinwa, Denmark, Misiri, Ethiopia, Ubutaliyani, Ubuyapani, Yordania, Kenya, Luxembourg, Maroc, Namibia, Pologne, Qatar, Repubulika ya Kenya, Uburusiya, Korea, Uburusiya, Senegal, Sudani, Sweden, Tanzania, Turkiye, Uganda, Ubuholandi, Ubwongereza, Leta Zunze za Amerika ndetse na Zimbabwe. Hakaba n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge. Ngibyo rero byatangajwe muri ibyo biganiro. Hanyuma reka tunasoreze kuri iyi nkuru igendanye n'intambara ikomeje guhanganisha Israel ndetse na Iran. Igihugu cya Iran rwose gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane cyangwa se gikomeje guhurika kuko gikomeje gutakaza abayobozi bakuru bacyo, haba mu ngabo, mu by'umutekano, haba mu bigendanye n'ibya gisirikare, haba ndetse n'abayobozi mu nzego za politike muri rusange. Bose rero bakaba bakomeje kugenda bicwa n'ibitero biturutse ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umufatanya bikorwa wabo akaba ari Israel. Minisiteri y'intambara hari Minisiteri y'intambara muri Amerika, ni Minisiteri y'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zatangiye gukoresha ubwato bwitwara mu ntambara ya Iran. Nyamara ibintu byakomeye. Ejo bundi nibwo Amerika yatangazaga yuko igiye kwikura muri iyi ntambara igiye kurangira, ariko hakaba amajwi avuga ko hubwo vuba na bwangu bagiye kohereza ubwato bw'intambara ndetse n'ibindi birwanisho bikomakomeye mu burasirazuba bwo hagati. None ibyo bikorwa iyi nkuru nk'uko ibigaragaza byatangiye. Intambara rero yaba igiye gusubira ibubisi. Iyi minisiteri yavuze ko ubu bwato buri gukoreshwa mu bikorwa byo gucunga umutekano mu nyanja. Rero n'ubwato n'ubwa mbere Amerika itangiye gukoresha ubu bwato bwitwara hariya muri iyi ntambara. Tim Hawkins uri mu bavugizi ba Pentagon yavuze yuko ubwato bwa drone buzwi nka Global Autonomous Reconnaissance Craft bukoreshwa mu bikorwa byo gucunga umutekano wo mu bitero Amerika iri kugaba kuri Iran muri iki gihe. Ati ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukoresha ubwato bwa drone mu burasirazuba bwo hagati. Mu ntambara ubu bwato bushobora gukoreshwa mu buryo bubiri, harimo gucunga umutekano ngo cyane ko bufite kamera cyangwa se mu kugaba ibi bitero bukoresheje amashusho, mu gufata amashusho. Urumva n'ubwato bw'ikoranabuhanga. Aha rero iyi ntambara n'ubundi abenshi bakomeje kuvuga yuko iri gukoreshwamo cyane ikoranabuhanga kubera ko Israel nayo bivugwa ko iri gukoresha ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence, ariko nanone Uburusiya mu gufasha Iran nabwo bukaba buri gukoresha ikoranabuhanga mu gutata ibikorwa bya Amerika ndetse na Israel. Ubu bwato rero ubu bwato bwa drone hashize igihe gito butangiye gukoreshwa mu bikorwa by'intambara. Hanyuma rero Ukraine yabukoresheje cyane igaba ibitero ku bwato bw'Abarusiya mu nyanja y'Umukara, niho buheruka kuva Amerika na Israel gaba ibitero kuri Iran. Iran nayo yabukoresheje inshuro zigera kuri 2 mu kurasa ubwato butwaye ibikomoka kuri petroli cyane cyane mu bikorwa bya Amerika na Israel. Kimwe rero mu bintu by'ingenzi cyangwa se byibanze ubu bwato butandukaniyeho n'ubundi bwato tumenyereye nuko butagira umuntu butwara habe na gato. Bugira kamera ibufasha kumenya amerekezo ubuganamo no gufata amakuru yaho bugiye ndetse no gutanga amakuru ku itsinda ry'abantu baba babuyoboye cyangwa se babuyoboreye kure.
urumva rero ko iyi ntambara ikomeje kugenda izanamo rwose ibintu byinshi cyane. Reka nanasoreze ahangaha aya makuru, mbashimire cyane mwebwe rwose mukomeje kugenda mutwereka ko tuba turi kumwe muri aya makuru, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, mukomeza gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro. Mukore subscribe, mukore mukande share kugira musangize abandi ibiganiro byacu, mukande like, muduhe comment cyangwa se ibitekerezo kugira ngo tugire byinshi tugenda twunguka mu byo tubagezaho. Ubundi mu kanya gato turaba tubagezaho ani makuru aza kubagezweho, mukomeze kugira ibihe byiza.